Anormala we kana diala konti lianka roina guasamete kon ke breaking news re wiki yunte state mugora no daraja linka daraja tuk ka jawadan inshallah te kane ti thiay de latken kuumɛ Dr. Riek Machar latken jor no shigwo ko kuumɛ jane kuumɛ kirma yadit lo shunkan kel ke kuumɛ kirma yadit bana kula rach ka do badan thiay ken ka ja kana lerdan inshallah bana jome bana jelinga goa ka do badan en chajalat keje ani gorno jin bijin wa kana se ko kien ko de latiti de kan shamala shubka ka goa sandan am pai kalarech chuja peru jeno jin bishar bija tobu ko gar ru ka dor pin wanamo no bana wo ka lerme lerdana chalat goa same en walle shanka dish ka pai baro ron kina dangro widi jan dangro widi dicha bana jome bana jelinkel ka do badan en chajalat keje Chaladen go shinwari ti shop ka kurdang wan widi jan diok widang wan chika thiay Nuer tu kurdang wan widi jan diok widang wan Nuer kurdang diok Nuer kurung wan widi jan diok widang wan wa chika thiay At least 434 members of the embattled Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA IO have defected to the Sudan People Liberation Movement in government SPLA IG in Unity State. Ken thiay ken re wiki Unity State. Chika thiay chi ko kuumɛ kirma yadit ka ken jen kan ka kuumɛ Dr. Riek Machar re wiki Unity State ka jom shalat no ka jom chikan lat kanitin kondi chithiay kenena kenen Dr. Riek Machar jagne keliu keneliu ne ka boss ka kuumɛ de ka kuumɛ Dr. Riek Machar gwan mitela kwan tele makam kane tele yobade kapka ka kujamo shine kuumɛ de shine lok shine thiay ngono bine wuliu ka bot ka kuumɛ jane ke kuumɛ kirma yadit of course ngai konno kuumɛ ne kirma yaditen ko favor jang kana ideal content gube ka yo no shigan larano ngono bine wuliu ka kuumɛ kirma yadit so chiga thiay kana edi shit ka tona shi kuumɛ kirma yadit entere which ka Unity State jalarno shika nuari ti shop ka kudang wan widi jan diok widang wan tinche thiay shikan ka welcome no ki shika shop re kuumɛ ka kirma yadit la kuumɛ SPLM Sudan People Liberation Movement in government no kan shikane to jikan ka welcome ki shika shop tet ka dien nuari ti kudang wan widi jan diok widang wan tinche thiay ki tin cha nuare cha ka ban pin ka chu ko kuumɛ jane shiloi kuumɛ kirma yadit shala do jen chate da long kana ne dia la content ka bonde ko nuare entama shaku ko shagadak kamna kien ku kan lana nuare ken jor no shinwar to ngwana long of course ka party dung kuumɛ kirma yadit kilodin chates bolong ko ken na me credit midit kaka eno dakan nuare ki thiay nuare ka kuumɛ SPLA IO wukan ka kuumɛ SPLA IG ki SPLM IG ala SPLM in government no ko no mo jaga kirma yadit ko ka changa dana wa kwen kwara wa jalat be kirma yadit jako ba ja kwany ko ngai kono en kwen kwar ba jalat ke karon kin dangro wid jan dangro bakala 2026 ajen gwa dana by election mo ba jalat ke je so jaga ka ko blodin betet ko ngai kanano the more go binwara bika thiay ka bonten ko kien bo ko kuumɛ jane na mo jaga kirma yadit ko ke shangi election ka bu point kirma yadit ba path ko nuari kan na palwe jen o me shalat ka 2013 so na mo me bejwe jamat so kuje mo chilo din chate tano shane ti ki chika thiay chika jien ka chika kuumɛ Dr. Riek Machar chika lat joran go Dr. Riek Machar chene luka kwan talma kamana ka tin ko ikan kalat wuden thiay gwase me kana bonde shwale kir dengmuk ajara madana thiay waje na kwar ramkel kabon SPLA IO karup kona local council waje na kwar en winemi la take position midit ka take na ko jen na local council ka kuumɛ SPLA IO take long ke take chuong
ko bene diala kon ngor ka je be widian be ka yar ki be ka convince ki be ka intimidate either cha kumone ka yo ki cha ga jogo no bna kap ka yo ki whatever ko jen ta dan to kon temala campaign lat ke kirma yadit la mo jen ji ka yo be jabo ka yo dan be ka shu kam naiten content bi tiat ko bi kan kuumɛ SPLA bi kan gor ala kuumɛ kirma yadit peken ke number dana sha non ko bi kan olat ko sineri chop ko ne shikan thiay ko ngai kon tema any figure mi to bala ro chine di ne wal chika thiay ne jandang ro ne kur bakel chika thiay what about the others people thing one can along wala ne ti kan ne to kon la kwar so la consider no mi family head che thiay kan ware che ko kum kem yadit rama mo bay gujano and the rest of the people chika thiay ba kana wotana ka charity goal shawude shalka me kir dengmuk no charge welcome kene bonadan en chikati kel jen akwar karup kona local council rup kona jen gwadan en kwatin jene kontine ke tari karoda connecting content ka kuumɛ SPLA IO ka kwimo chine jien ka SPLA IO ko shana per jane shana per katal yo bati je katal yo de kapka re kuumɛ ka shalar no netin moika got re which kire kuumɛ ka SPLA IO connecting content ke Dr. Machar ke shi mana Dr. Machar jane connecting content dong je ka ngwa ki je ka kwak so jo me che jala dio je che forget no tele youth de ben lora bang te bekaram kel la kum so Sudan yo ken dial je ken ka oil je ken ka gold so whatever me de cabinet in ko kere which ka so Sudan de ka bone dial tele muku kirmiyadi da hona la dunde ka tel muku Dr. Machar ko je hon la dunde lo be la ro na me dunda do bonda be je miet no tele mil tele ka kwakan dial but ke resource nying so Sudan so telam ku ka hon kan dial content re which ka so Sudan so kuja mo mitere ala jigrande ra ngona ka struggle kano dong ngai kon melat ke kirme yadi de no benetin content chunkel ke Dr. Machar ko Dr. Machar ko no bekan dial baga jako bot kanak be de be jako janda ta dan la lat ke ka belu bon wo ba national bagalat ka lisandana kwa yula kep ke je ko en kuumɛ te ka shoot bala rej ko be yodi ala content be ka oil ki ka petrol ba ko nyok ma daga ka ne dial ki banaka so na me use ki raban wo chine de ti chicken yo chicken ka bajek shikir demok jen chala kir demok okay shi kir ma yadit but kir demok jen ramdan la kwar ka local council ka wajadan karup kona achijela do shine de te ka kuumɛ Dr. Machar no me daka na tin ka telme je katin shiga thiay shiga woka kuumɛ kirma yadit ante re which ka United State ping governor justice Riek Biemtop jaram dan le governor ki kwar no shiloide chete da lonka kuibuna men shiroda matke ka kuumɛ kirma yadit re which United State ko chete gane te ngwan tishun ka jakel ko campaign dit ko jala longa ku kirmi yadit jaga je ko ba je nok ki ba je kamial ka shaja dem campaign ba requirement teten ka governorship ki kwardana teten la governor dung United State ko jan ge je no le dem gwa jen be janya long ko run to wan kerwich rewiki United State anam dong we kim yadi we kana che jawra che jeling but me le let kim yadi che me le tama tel me bi kim yadi de let ka ja charge be mo watch so ba non report ba ga non kim yadi de no chineri shop ko ne shiga thiay so na mo jaga je ko ba je nget ki ba je trust kim yadi ka kwadante ten ko jaga nwer ko ba ka dak non nware non ka kuma kim yadi la kuma jane Charad no nime kwa Justice Riek Biemtop me kwa kwanya la governor ki kwar kirma yadit no wajen chene itangwan long shaka nangre kum ka kirma yadit tiche shatiat ne to shop ke kit yudo ko die yudo ne wero ne ka gwase dan wajen man ne shop ko kurngwan yudo jen diok yudo ngwana mo no dara konung ne shop ke kis yudo kurbangwan yudo jen ngwan yudo bakel no la ping ne alten kon tin che tiat
almost de laro ke ne di kina dangro so ne kin dangro tije thiay ka ta da wi kwam kwarka wa kana mutobo no bna thiay ne ne te konte tin te la kwar ci justice rek biam top wa chalan mo gwan yen chalat ke ku kum kirma yadit no kane de shop ke kide ku dang de ju ne wero te te mat ke kur ngwan je ndo de ngwan te shop ke case wi de kur bang ngwan wi de jen ngwan wi de bakel wa ne de ti thiay kan ka bonte goal no ko ngai kon en United States ka bonte goal kari wi de yal kan ware no kan bonte goal to ton kane tin content ci chongan tam ke kum kirma yadit no ka tet rek biam top she kum kim yadi te jako ba je no gon winami ko te ka top jekaten kuma Dr. Machar chalat gwasmen gone ne chalat no dakapin ka kuiko cha Dr. Machar no cha je yen no ka jawdana chalat shangan walun kane dial ti chitya entama bigalo jok ko bigalo jok ko entama shom ka ko ngum shum yen kel karamisha yen ramatel luang ramatel paw ramatel wa yena chore luang ka luan no lo telemeto ka Dr. Machar ngum tien kel ka je woje rodun ka je ko tele je luang antama chwa gat kun men kun dor kun chwa jako ba ka dak ka chwa gat kun jako ba ka nak no so woje rodun jen do bda ne yen antama kun ne tungwan ku te ka je wuka ka kume kirma yadit jen do mo dolo tana ko ba Dr. Machar ba je dilun mo waje luñ bi kon different story bana ke lene ling ba kaman broda lare wi ka so Sudan ko Dr. Machar gwan malka a peacemaker telemi jeng chalat but neten content nyer ke jakitin logo jaka neten content kwa kum kwa ele yar ke neten kon logo de mal daraben so te all these people no wo ka kirmu yadi di bi kirmu yadi di bi kan kunyaka ko jan ta dana lede barun ba backfire along ko tele tungwan bu gwach okay agenda na gode nyoya kelbi atakamal